sonjora. Aduna mandanta ko matu yangora. Aduna famanta ko matu yangora. Oh, matu sonjora. Mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri gurnanga na mi do yondini mi yetta joma salli sinodini. Assalamu alaikum mi hiro ma kala inde mo ngi tur mum mi hiro telespectateur be wonme nda go jamati be mi lando mo kala soni no e jang awa hare menen kadi meden e jang men wotti do kadi jang minano hande non hiden le 9 mars 2024 te do ngandi tous les samedis de mat émission mananda war ma vraiment ko at 224 émission mananda war ma ko lagina 224 ananda war ma kala ko wadata lagina wala ko wata Sénégal ko fo ko ma min feddina sen iwi don hiro de wara nenyira men e babira men e anda war ma e wonbe ko suudu Jama TV wana PDG ha e madame Badong e ngatiala e goto sen iwi don kadi e doño den kadi Allah wonbe ko prison ji ciabi no be fete ginaaw kambe ka donde me Allah yo Allah artirbe do jam mojjere be arta be continue golleji mabbe din parce que hay goto ilanta ko goddo hino walo e prison walla hali no soka sen iwi don kadi main kadi toron en kadi ananda war mabbe no nawni no wali ko obitaji kambe ka toron be Allah yo Allah ndikkimbe do jam mojjere artida be continue golleji mabbe din parce que ala yelanta goddo nawnare meta ndari ko dum no yaadi ko kaso e nawnare e mayde ko no yaadi parce que tagado mom ko wodaji to ko boylaji ko ya andu di don tati ko maadi wadama di don tati ko ma judda di don sen iwi don andi den hande wana hanking le 8 mars feji hanki wonno fête nenjira men te sa nani hande ko honno woni nene rewbe woni nene men ko kambe kadi ko kambe jeyen ko enen jebe ko kambe jeyene comme ça veut dire ko kambe jeyen dal inaten ko no wadi haale feton feji hanki la inna don wana nenjira men ba nenjira be dal fop e welta ndike be yo Allah ka tawde ala tawde be hikka kadi ala tawde kadi ko arata kono no welta feton dal feji do jamma jere jamma on dali vraiment meyi dundoji din message ji di meyi dali lancement ji di meyi afeji di ngada meyi weltike moja kono afeji di yarta hani kadi hani ngata tawama ko feji sagama ka taw ko arata sa tama ka arata sagama ka tawde ko atoita hade kono yarata hade après si c'est bon ndana lang Zaga Boy hatta mi manton arta ko plata me ad 224 do ngadi de mat invité janda warma vraiment dire mo volta indeji mabbe si moli indeji mabbe din dum me bonnay si moli indeji mabbe din me bonnay comme fo wandi on si c'est bon reji sinadum may ndaren kadi goddi go kadi atte min ke jallo jarama sulbens ndare dengal pular ndare no pular weliri lagine hande si andade lagine a konti soso maninka gerse toma landuma fop a konti atawa ko pular buri yaji go lagine te ko dengal pura buri welgo lagine way ko mi woldu non si don fala lande hande sa andari pullo fiyo himu soto ko barran ma yata mais kambe joni andande be jetti joni pular men parce que be andi si be woni be imal pular tu ngada me watabe box men partage dabe pular ngoto no buri halaji sapo soso de ngande dun don are kono yarata hala se ngiwi don mi sanne dal wonbe be darugol OR do hare min non ko en direct wana redivision wana sakona hare min invité be hewti do se ngiwi don tam samata wana Lamine Touré lay konen kanka samne mon foto na sel samne no wana grand Moussa Thiaroy Guedj kanka tamne dum foto wana sera tamne non dal wana anda karahan men no jodi no connecté no dar Jama TV hare Jama TV ko fi mon hare min na invité be ngewti hare mi arta jungwan nyamo min na salam alaikum Mr Deji no way yo alaikum salam ida jang alhamdulillah na welde na welde sed on hewte jang hewta may jam way macci tama no tamina bantora non seda ndara caméra on seda macci tama salmina jama on. Avant tout, j'espère que vous allez bien. C'est DZZIBOY. Mihiro kala inde torelanda mo besino jam. Aninam pour toujours ko Desi Boy mi duketake acetake ay sikombo. Hiro mo kala inde tore hiro kadi fansi langil. Yeah. Ouais. Voilà, hare ko tudetake acetake Desi Boy Diallo kun l'enfant de Kundara Badiara hare ko kanko yuri donc te don andi hande non. Hande non mi wala dai fuy bakelang andi hande invitation an min no weli lang te lang andi wela jama on. Si weli lan to wela jama on de lang andi dun no te ko boy no takkede be ni lamzo ko fionu ngadata mo lamzo no damemo lamzo invitami mene um ba mo yigol me hittike songon me um ba yigol ko hombo min wato hawdi men yewtide ko andi ko hunde foko sanse wala wodi foko sabu awande wodi ko plata mendo bala non la wola
mi accay wo wolno pakke mo mari ñeje mo mari hunduko te la no mo laba no mo bulala ko gol mo bulala ko nano yo jubbe jettimo de jettela mi nani ak min assalamu alaikum. Wa alaikum salam DJ Lamzo. Sabay do nge jang Alhamdulillah meden nge jam. Wo ngewte jang Me ngewte jam. me ngacca yuroda jama wingi hala ka woni ombo Avant tout taw haray ko min MC boy wora dessa jente yo jube mi tay jagi golno yurmi dessa min MC boy wora mi wayri kono mi ari dessa mi tawi jagi golno yurmi nani wallahi allo baby on to wonda badi no avant que la yimde taw haray mi wuri ke jama fo mi landi ke stay mo bene jam koy kori menen ka ko jam tumen alhamdulillah haray lan huro o mo mi wondi do lig boy Touba haray jama no nana inde makko no wodi andube mo no wodi be andamo haray mi wuro kadi manaja ngon himo yano gine toro Allah yo yawe jam warte jam vala haray hay min be bernane taw moji taw parce que ko on wadi o woli tubbe nande moji arjo do ardo mumpano ga hardo mumpano awa ino mo andi inna no yaata jomum inna no yaata jomum aray hande kenen makko MC boy wora mi ari te MC ji non no duudi dum non on question do ma mi ara wora ko mi da o ko MC ji no duudi non de ko no anda original no wodi pakoto no wodi ko non dun non taw wana mi wolta dun do way sengi wi do mi arta kadi anda dawat ma vraiment kam be jodi be suivre be ni way MC boy wora kan kadi ko do ngo jotto yara cafe la ngani non ko mi anda grand yof ka ay da jodo grand yof inte do e manda ko alpha manda ko alpha ba woni lande way law ko do jotda yara cafe o no vraiment kan kadi mo anduma gebi depuis a boy argol don tedo weldi moja minni way MC boy ko enen o woni bay to ngo yesante woni Lamzo hala men hera no windi fo no windi donc MC boy no windi don 14h pile mais non tarde mango wadi seda mais non ko no wodno ko wadno ko no wadi ha men tardi ko no wadi hare mi atta way Desi boy mi atta no way mi yide Desi boy yeyi lagine wadi tourner lagine arti ko honno wata wala ngol don fansi din don iye ala ko afans jidin sina tigitigo mi do weltani be mi yeyi mi boyi kono mi ari mi addori kesum sabnasi mi hewtu jamaji din sikki haray e ko woy ko waylata be tay ha joni courage on ton e be tay kadi tigitigo yo be iwtir ba on tigi be tay kadi yo be wallita on tigi parce que piiji din no piiji nade mi artum be sikki taw Desi e yani kono minne be Desi yanal ha joni mi do ka parti mais non est ce que Desi kono mi sikki non est ce que hare wana ko fi déjà day okkama be ngu wala Desi acciti mugol walla hare Desi no courage ha joni e piiji din mi do wayinde min ko joni sambur courage ade e musique aji din fi yimo gongo ko joni bur courage ade dum fende do parce que piiji din gibi mi are ngallo ko fendo mi buri revande kadi programme uji din ko fendo kadi mi buri e wadde hakkilange muradu ndu mais yi la Desi yi lagine mais yi Desi mali wora mais yi Desi kundara ko maison mais yi dika Desi en boma concert est ce que hande Desi c'est andade ko même mo me lagine be ne vraiment que yaabe o kima be ngube na ya accutu yimugol walla est ce que Desi no way contentingol ko wonno don en fait min mi yawno ha mi landi be ko belam bengu wi ido ngandi min ko mi yimo taw ko dondo be wi be mi sikka yarata wi mi yarata be mi sikka fimata wi mi fimata be min ko dum do mi hulata boni mo parce que ko dum bonata hakkil be inda hande sa ndaari galle sego ba fata ko ata musique ko puindan kono no walla be min baatun ko fino wurira wonda wadde torki Allah ko yo Allah kontinane muradun heba ko faada e mun kon sa hebi tunga ruttuto awa voilà hara on nani to torki Allah affaire wone pakke piji puino do lagine ba ci men dun don menen fi ko mi woni animatrice walla mi woni DJjo walla mi woni himowo be na menen me o katamo o woni o yalti juude o ya darino famille o ya ta fatuno o ya ta fo nano neddon okkumo parce que ko juldo komma si fana yoni o ya o jula to on ki julata ko juldo a fami dun don kama watta dun don hare mi ata non e dana non MC boy wora parce que MC boy no wadi piji be ndawar ma mais yi MC boy e pojonji mais yi MC boy ati ndawar ma vraiment MC boy ka organiser do on va mi te menen ndawar ma hayse me yahali mais yi image ji hante me yali wodi yawbe yi arti halani men hayse me yali réseaux sociaux no wodi hande ala ko majjata ma e réseaux sociaux parce que hande jama on fini seda KMC
jama wadi yew dawa wanta gol to ala problème hata min no ya quoi afa ka ok joni non hande MC Boy est-ce que MC wadi musique buyno wala musique on cartoni pourquoi ça MC wadali image clip kika songo ok haray ɓe ɓooyi wiide yawungal neɓungal newɗungal no ɓuuri yawungal ñaaɗungal ka tamo hawjan carriére mum o min ɓooyani komi fuɗɗi musique ko 2021 fada ko 8 mois 2021 mi fuɗɗi musique ɓeyde voix ma seeɗa ko 8 mois 2021 mi fuɗɗi musique 8 mois 2021 nini ko 2024 andi carriére a yaala e nokku taw goɗɗo si heñani ke piiji gonno toon naatay ko addo haka natude te min noon ino lanndo hannde MC Boy woora mi heñanaki hay hunde sina miɗo jooɗi lan gollirde ɗoy par ce que yakkamtude yakkamde ngir yak mais noon est ce que MC Boy koko ɓe jama on sabbinoma ɗon no jama on sabborma no ni fiyon image walla fi nani hawja joni est ce que ɗum noon haare en joitama e hoore par ce que musique on buyno ƴettude musique on himi tawine kañum himi te sa daari hande musique ci cartoni ci waɗi e challenge on dogi est ce que woɓɓe ko wata yaw ko ƴetta musique on ina kañum ko kañum himi musique on non ɗum ɗon fof mi wona probléme me am Dj Lamzo hande ko woni objectif an o ko jooɗagol golla mi waɗi ɗum ɗo jama are mi waɗi ɗum ɗo a waɗa haltawa e hunde ko a waɗa e deƴƴa jama o noddama inna a waɗi hunde kaari ɗo noon ko suumaye woni arde mais toro ɗin si suumaye mayi o yiyay kadi MC comme boni MC Boy woora inchallah anday ko fiɗi calum kon ko sabu calum kon ko yetti men ka seere addi men ka saare ko ɗaɓɓere feere na mere way haray on nani wonini ko fiɗi colum kon ko ɗaɓɓere saare ko ɗaɓɓere manda ko noon min gon ɗum famal ɗum noon kono noon dara min kam mami wona yimowo mami wona yimowo so wi ɗon salmina wona Diadian Kadiotou kamɓe kadi ɓe jooɗi ɓe darde émission ɓe jooɗi ɗo e Wakam so wi ɗon salmina wona Hadja Binta Bande Colobane kam kam salmina ɗon photo na seeɗa wona ɗon ha e kaw Salou kaw Bala samne photo samne non dali wana wuuri ha ɗon e Modi Yaya Madi kamɓe kadi ko enen maɓɓe wonno ɗo e mardi passé kanka samne ɗon photo na seeɗa wona ɗon ha e Siré ha e Mamadou e ŋaccala e goto après Nidiaye nga balma ligne bi tuuti balaje ngara e frita MC parce que MC no woodi anda warma piiji biɗi ɗo waɗen mo landagol mo ɗo kadi piiji ɓe andata famɓen kadi no woodi ko duwa mo landagol mo e Dj Boy haɗa famɓen kadi woodi ko duwa landagol bala goɗɗugol a landoti ɓe landi ko goɗɗugol aɗa ɓe landaki haɗa min gon mi bonni ko ɗum watta mi yiɗata piiji gon to mi ñamita ɗiɗon paquet mi ñamti ɗi ɗon paquet min ko wañila Lamzo ɗa invité lan ko télé min mo nam wayni min noon mi yalat classe ko goɗɗo mi yalat fi ko fi musique an on addi lan e ko honno MC Boy yarda e faalaade walgol MC Boy ko honno rewrata ha hen ɗo MC Boy par ce que buy no faala anda warma no faala wallugol mo walla no faalamo wallitagol mo haɗa anda kanko woni hombo mais hande ko sabu onon réseaux sociaux waɗira sabu onon téléji ɗi waɗira ko sa ɗum ɗo hande mi Lamzo si mi ala komi wannama mi invité ma ko télé an ɗo jamma fof ɓe yiima a joñeri programme uji ma ko honno ɓe watama hendorgol ma walla ko honno ɓe waɗama noddigol ma ya yaw nokku goo e mi ala goɗɗum mi wallalma mbuuɗi mais mi wallima sabuji ɗin parce que sabon ko woni fi fof hare mi ƴetta goɗɗo ko ligne après mi auditeur wa alo assalamu aleykum ok hare na ya bippu sa bippi mais wona woɓe télimile ɓe wona Nidiaye wona wawa télimile ɓe ge pippugol nani la bippi tum men bloqué de a wawi ɓe kundara ɓen kono ha feƴi ɗi yarda hare waɗe ko 78 107 81 38 78 107 82 38 noddomen en direct Jama TV haala ƴette goɗɗo kadi ko ligne allo assalamu aleykum allo voilà ok haray note no donc 78 107 82 38 78 107 82 38 wawa men noddugo men en direct ko télé Jama TV mi arta MC Boy ha joni koye mami woni kono wonema hande MC Boy buy yeehi concert ma voilà ƴettata goɗɗo ko ligne wa alo assalamu aleykum allo wa Bapa Dj Lamzo Bapa no wayi ça va ɗon e jam hono fenni no bolonda ino e jam acca no gollam Bapa ko palato ɗo way Bapa ala probléme kono hiɗon e jam jantum mbeɗe suivre émission on de machallah ok hino ɗon Dj Boy jar Dj Boy yuromo ɗon yo petit boy
Petit Bobo ko fewndi? Min no hono ni. Ah, ça va, alhamdulillah. Ah, ok, mais si vous donnez mission, bon courage. Ouais, ko non merci. Ok, alors do MC Kon? wara. Ok, merci frère. Ok, mine nijaay. Ah, Kon don no men dargol. men jodi do robos. Kon don na me ko Facebook wala ko tele na men dargol en direct. Mira, Ko tele on men dargol. tele. Ok, ala problème ko godon kon inata Desi Boy fi musique ma kon burta mo wargol ma encourager. No, bapande ji ko mon partenaire en sama ko bon courage yo wakilo rek. Sanction ko yeso quoi, inshallah. Ouais. Ah, ok, merci beaucoup fils mais welti ke moƴƴa voilà haray ko noon parce que kono waɗi jama on no darde émission on te jama on kadi ino besoin ni anndude ko horma ko hombo woni MC Boy ko hombo Desi Boy te sa daari hande MC mi arta fi concert ma on Grand Yoff ko stade honno waɗno stade Moussa Sy Parcelles te sa daari concert o way jama on node ke concert o mais yimɓe boyi kirkiti concert on ko honno waɗino ɗum ɗon Concert on avant que himo wadde wodi no wiiɓe concert on laatotako mais ɓe tawaka e organisation dariɓe fi voilà ɓen ɗon ko darino ko fino bonira rek andi hunde sa fuɗɗike ɗam mari giɗoɓe hiɗam mari gañoɓe déjà mi wakkili e programme on ha ñande jour concert on woni ha ko dernière heure ko concert on doit gasugol on affaire on metti seeɗa quoi pirano ka ko woodi tun noon yarali no jamma on falirano no min yora yawno ha toon ko dernière minute tawi hay yimugol ngol tawi ko probléme en quoi mais joni hande on concert o sita daari concert o vraiment jama on notiki concert o maximum jama on notiki concert o haɗa ƴetta goɗɗo ko ligne taw wa allo assalamu aleykum maaleykum salam wa no wawi ça va no welde jattugi ɗon e jam jamtum no wonda alhamdulillah inen en gatto hiɗa nodda men on to ɓe nodda o almadi almadi wa ok joni meɗen heɗiti on mi yiwrino on to miɗo hofta mi fenɗo miɗo darderni an tiro ok merci beaucoup on jarama ok on jarama hare mi salmini on gorko ɗo wonno nalgol ɗo mene yuro on haray komi toroto taw ko mbolen déplacé noɗo yeeyi fi concert on e ɓaali ko weeli ɗum tan toromo yafuye par ce que ko ɗum ɗon kadi woni première fois organise gol concert Sénégal ɗo ɗo haray ko ɗum toroto jama mais mi yino kadi wona featuring te sa daari wona artiɓe mon janduɓe ɓen to wona Dabi Wora walla wona Djiby Bari te sa daari mi yino MC maɓɓe no duwano wargo mi nani no winda bientôt featuring pourquoi featuring o waɗali walla ko kamɓe sali walla ko an sali walla ko no waɗi non mi salaki kamɓe kadi ɓe salaki andi hunde fof ko tuma sayo ŋewti o tuma sayo wodi min desino waɗugol mais ronkilatade ok ronkilatagol ok joni min arta kono noon affaire ɗi yarta haare min naw wona jooɗi ɓe no darde émission on o nodde ko 78 107 82 38 kadi partage ɗon kadi lien o woni ɓe dargo ko Facebook e ko Instagram e ko TikTok kala ko wonno men dargol haaray windon mi yiya walla partage o lien on haalon ko faala ɗon ko min anda komo walla noddon wowlon fi hande MC Boy haaray meɗen faala ɗon Desi aki on Desi am ƴettaw ko ligne taw allo assalamu aleykum allo haray kono yaata haray Desi est ce que mene wawi argol ni Desi ko honnum Desi ko honnum e projet Desi woni ni yo avant taw mi torota jama buyno noddude lan ɗo ka téléphone am wata nodduga téléphone am nodday ka numéro télé on jonta no moƴƴan numéro ko woni alde ko wata noddanka téléphone an ta 78 116 82 38 way ara tigi nini projet ji ɗi moni memminde nini tigi on ko album ngomi faala ko waɗi ha nini taw kali taw ko fi suumayo ƴetti o ko ligne allo assalamu aleykum
Allo. Allo. Oui, Wow, alaikum no way, ça va? ça va. Ino nga jang? No dame on to. Ça va. Reji ko panan o don taw. OK, aray tigi tigi ni mi waɗi préparation inchallah album o ko waɗi ni taw retard seeɗa ko fi suuma on haray tigi tigi mi faala wadde album o mais noon haray piiji ɓurɗi ɗin ɗum ɗon mi wawi gaynire gille ɗum ɗon wona 8 single ni ɗum ɗon mi gaynire gille ɗum ɗon wawi yettagol Allo. OK, wa joni est-ce que ni ko album o wonda mais non album avant image est-ce que ɗum non tampintama? non album o no mi faalama yaltinirde noon album o kañum image o yaltata si Allah jaaɓi ko ɗum tigi tigi mi desini par ce que piiji ɗin mi hawjirɗo andi ko seeɗa seeɗa wattete ha ɗuuɗa. Waaw, OK, joni meɗa wawi nangol ɗon freestyle voix Désy Boy seeɗa. Wawi joni on choisirta freestyle mo faala siko non joni ko angande non ko hoore ma wona ko wara woni woni. mi yata kasabu ala mi yata mi yata kasabu ala mi yata kasabu ala mi yata mi yata kasabu ala mi yata DJ Lamzo ko giɗo an Lamzo ko waccuɗo ma jammi tayno ma Lamzo e jikke ma ɗe welino lan Lamzo e accuna borami medina Lamzo mi yaray wokamune Lamzo ko jaja bintale nabatala Merci beaucoup haray nani Désy Boy no waɗi projet ɗo continue no waɗi anda pijigano ma ɗi o faala waɗi wala album on tela gandi ko suuma on kali mais non suuma on kala ali woodi kadi droit landugo ko hono est ce que faala watta ko Désy Boy kono rewta hen ɗo mo no fo kadi fo en ngare mum inchallah o accani on makko téléphone on ɗon fo après mais e yewte fi ɗum ɗon haray Désy si c'est bon wannalam bit MC Boy wo raw a faami may instrumental MC Boy parce que MC Boy no woodi piyanda warma vraiment yimɓe no landino piiji buyanda warma eno humpano yigol hande noon hawti ha ɓe ari ɓe yi MC Boy woora ko kanko tun MC ɗino ɗuuɗi ɗum noon haare may MC may ɓenna volume on seeɗa may Wulama wadi woyode yo wulama wadi nani ilang wulama simi midi fi mam teota ko di gondi anno jura e arno nganebi e be yaw be arti woyode yo miko an kummi happy hani e jogolan kajungo mahenta hite harafono laraweto senati kasudu midoni mahore antauno watatami jemaleri koya banitang fidira miluno daniel kinanami bandu seda efo fankanopi wawla kadande yang harabandani momoja edundo welailang Ida sella pinde yo tangdo ide te fite nani Idongo boni Wayo de yo minko antumi marinani Mowela la mowala nomi Mama kakigo mimi ebatawa manani Digol fedi na yo jiube Digol wuli na isukabe Imbesi wanti ati debe mwe wanda joni Nijay Flow Idioni Bala Opasi kolekol Imo muni jojo toto tako hala aine MC Oming MC Boy wora Tente yo jube mita ita kiko no yumi Nijay Flow Aika MC Boy wora MC Boy wora oyi musique on oɗo tawi lagani oɗo ko kesoni mais noon en arta kadi anda watma mo jama on andi on parce que ko ɗon ɓurda wanede kartenoede après régi que PDG dandalan ɗum ɗo on ko photo woni ɗo ley
afami oɗon o doga parce que en tant que MC Boy wara il faut que jama on anda non o waɗe noon ko 78 107 82 38 ƴetta goɗɗo ko ligne balaɗe garda allo assalamu aleykum allo waleykum salam on jarama on jarama de nala toon jantun inde nge torde nden Sanusi Baobab bawo ba iɗo nodda men on to nodda sika Baobab me woni noddude sika baw ko fansijo MC walla ko afantijo Desi ko fan Desi Boy Kundara Badiar wa Desi Boy ino ɗon Desi Boy awiye ko fans fof parce que MC Desi nous sommes ay ça va way ça va ɗa weltana landa jamma awa album o ngameɗen habbimo de way si Allah jaaɓi di courage ok merci weltano kadi MC Boy jonana ɗon on noon grandi manda MC Wora malla way MC Boy Wora yunomo ɗon ça va no welde frère martude alhamdulillah ɗon e jaam ka no sonjoma ɗi no weli de grandi on ok awa tum a weltanama ko yeeso weeli merci way di courage big up ni ok mawɗo partage on Facebook on partage o lien wonani awa ok merci beaucoup ok jarama voilà haray artenan MC on may doginen o ɗon après arten hiɗo gandi émission o nebo dajete ba ƴettata goɗɗo ko ligne to balle arte makko ɗo allo assalamu aleykum allo no wayi ça va amso dollar ɓeɗo waltinelani tiɗen jam amso dollar no wayi hiɗe jam ça va alhamdulillah wa iɗenenge to hiɗo nodda men on to dollar amso dollar way peɗi ça va ko fewndi way a jonnama respect weltano MC Boy way merci ok merci beaucoup haray ko ɗo yarata Desi Boy MC Boy wora haray régi PDG o gaccitana ɗum ɗon seeɗam affaire o yaa ko noon yarata te ɗo gandi ko noon yarata affaire ɗi te ɗo gandi ko noon affaire ko ma wela so a paari tumma en accu tu aɗum mi famay ok non lelejo ok wa c'est bon hey pensare voilà
voilà merci voilà kono yarta MC Boy mi ari siko ko resto nabare lan ko honno ko nabare walla ko honno mi naɓoraymo ka siko ko reso mi naɓoraymo komi yata wodal. ok MC Boy ƴetta goɗɗo ko ligne allo asalaamaaleykum Mbelazo. waaw no way frère ça va Dama janton. alhamdulillahi hiɗon darde ka honɗon no men dargol Grand Yoff noon. Grand Yoff mi salminiɓe Grand Yoff ɓen honto Desi Boy. Desi Boy noni Desi Boy ye zalmoni Desi Boy ça va no welde. way ça va petit ɗa weltana weltorama kadi ko Merci. way merci weltana MC Boy merci a bama. ok Merci beaucoup. ye zal way kono yarda weldima kono mi ari mais no way Desi Ouais. hande par exemple wonnata dari hande Desi est ce que ɗam mari ménage a walla ɗam mari producteur wonnami wallitogol no ɗum ɗon heɓaki taw par ce que andi aduna ko seeɗa watta si ha ɗuuɗa tanji go woɓɓe go no wawi gollude ha tawa avance si woɓɓe go wallito ɗum woɓɓe go no wawi fuɗɗade tun heɓa wallowo ɗum ya mais min noon min ko mi woni wallude hoore an taw wawi ƴetten taw ko allo assalamu aleykum Aleykum salam. wa no way ça va allo ko an tu woni komin te woni wallude hoore am par ce que min gibi law komin créanta hoore am hay goto ala ekkutuɗo lan hay goto ala wonɗo law wallude joni nde machallah mi e fansi janni tigui on miɗo weltaniɓe ɓe wallitade lan courage pour toujours ɓe courage ude lan haysiko wattaɗoma e feere ton on ɗon wallima ok hande Desi te mi yi wona famille wingi fayda ala wonɗo est ce que no wodi andamar ma hara no wodi hin no wallitade Desi walla ko antu woni ƴettugo lakkere ma yalti ara yaltina musique aji ɗin non famille ji ɗin ɓe wallitotako seke ko fiwoni ɗum kamɓe tigui ɓe hiiɗa komi watta ko ko forcé moni waɗide seke ko fiwoni moni waɗide min miɗo faala mais noon famille ji duwaɗi wallude ɗin ɓen ɓe hiiɗa wallude ɓe hiiɗa sago mabɓe o tam yimo faalaɓe la wallude ɓen ɓen woni feere nde nduɗa boy wawi allo Allo oui. assalamu aleykum Waaleykum salam. no wayi ɗon e jang Jantum nala toon. jaɗo inde gueto iɗo nodda men on to Noddan Colobane ko Star VIP. star VIP Ay 224. 224 VIP ino ɗon MC Awa ko MC Boy wora. ino moɗon yurama a weltanama A weltanama an kadi vraiment. big up Ko fansiji ɗin quoi. awatum wa ok mini Hey. a tant que MC Boy wara ko honno wolata MC Boy wara parce que anayi a yi musique aji makko ɗin a yi kadi ko honnon an haalata fi makko Vraiment min ko wiyami dal ko jaman ko soutenir mo take golle makko ɗen no laaɓi no laaɓa hande so heeɓi tun soutenir ɗomo o yaara yesso quoi andi affaire on kadi pour toujours no landi ɗuma quoi financement yi ɗum kadi il faut heɓa soutenir ɗoma wawa ɗuman aɗa andi ɓe mari talo mais il faut wawen ɓe wallude quoi jonno wana onon andar ma ko honno joni ko honno ɓe wawata wallide parce que tesa daari artiste première chose on ko fanction deuxième chose on ko waɗo financement o walla waɗo producteur on ga way haare oɗo yeehi anani koye ni kon hande o wona en tant que MC Boy woodi anda hoore ma hiɓe hiiɗi argol wallo mais buy nayi minen simin noddi MC ƴettata men walla simin noddima téléphone ngaji ƴettataɓe est ce que hande mo falama wallugol ma est ce que wawi waldogol bien sûr mais non min ɓeyde bo noddiran téléphone mi décroché mi waɗanilam message mi répondaymo a réponday ok mais hande wona MC wona no mi woni yirgo ɗo ni wona ɗi musique aji ɗo ni ko antu woni kartanugol fi majji walla no woodi ménage a wonma wallitogol ma walla MC ko honno woniri bien sûr musique aji an ɗin komi woni finance ude no woodi noon momi wondi Salou Sy on ɗon kadi bere taga makko o imo wallitade lan depuis mi fuɗɗi musique ko min e makko woni
ha hande ni ni mo yegine ko ɗum haɗi men arde ɗo allo ay lamso way no way nala to jantum nalangal alhamdulillah iɗo nodda men on to nodda ma ɗo robos Rijal Diop robos Rijal Diop Mamadou Boy Camara depuis Koubia Termese Mamadou Boy Camara depuis Koubia Termese voilà awande no la wondiɗoɓe woora la wondiɗo kadi mo Termese ok aren ɓe hiroɓe ɗo lando siɓe e jaam on kadi a wurama ɓe weltani on ko radio télé ɗon ɓe weltani noddaɓe ɓe nodduɓe ɓe courage aɓe golle maɓe ɓe yoɓe ɓurɗo wakkilade piiji ɗi welani kono ko muñal e wakkilade haray ko ɗum wino ɗum kadi omo nodduɗo mi hiwro on wallahi o weltanama ko foti wona seeɗa wonde tago kadi cripiɗo no laɓano foof ɗo fof ko fi dogango cripi guinéen on haray ko di courage on fof mo hay goto meeɗa ok merci beaucoup grand mais weldige merci o weltanama haray miɗa jeddi on tan ok merci beaucoup merci ok merci sen iwi ɗon salmine wona wanda ma no jaari wona kambel kankadi salmine mo fota wona seeɗa mais inno marma kanka labbe o haali ko haali konde ko noon ƴetta goɗo ko ligne walo assalamu aleykum allo waleykum salam no way sama iɗon e jang jantun nala toon jaɗo innen e toon iɗo nodda men on to awa ko Seik Oumar Dream Company le grand Seik Oumar nala toon no way grand no way sama iɗo e jang jantun yettude Allah golle ɗen to meɗen weltani o meɗon heɗa on ɗo meɗen heɗa on ok merci beaucoup ayiɗo MC Boy miɗo hiwro ɗon kadi MC Wora le boss mi anda so anditilan no anditima lani anditima ga ko concert on e tattati on anditima ga oy kay gongama kay ga maccira no hirodiron ɗon awa MC Wora nala to eɗe jam alhamdulillah elange jam awa super aray ɗon weltona nani aray ko ƴettugol courage jano miɗo andi c'est pas évident mais avec le courage ça peut passer inchallah si Allah jaaɓi et il faut s'y croire et investir en soi-même miɗo andi dans l'avenir ça va payer inchallah et il faut prendre beaucoup d'exemples et hoore artistes de Bousso ɓe feƴƴude et il faudrait réellement travailler très dur et s'investir soi-même mi anda si a faami s'investir soi-même c'est que aray koya i waɗu golle ɗen fof hoorema wakkiloɗo a million ko joguiɗa o waɗa hoorema fitio golle ma ɗen yoɓe janggo d' accord inchallah aray ko ɗum noon merci infiniment ɗa ɗo yiwro auditeur ɓe ɓen fof Jama TV ɗo yiwro wona oma o et remercie beaucoup aussi Digue Lamzo ok merci beaucoup merci beaucoup laandi ko peeji ɗin après si fuɗɗama tun hande wala peeji ɗin so Allah jaaɓi inchallah sati ko no laandi daali inchallah seeɗa ala probléme mi jonnama orde tun dande menen daale ko meɗa wawi doño tun mi woole tun ko noon pourtant c'est bien franchement aray ɗon weltana quoi ok ala probléme merci Digue Lamzo au revoir merci ok merci beaucoup ok voilà mi sikki ande tiyoɗo ko kanko ono jour no concert ma kon ɗo e Dorsek ok anani ko woli kon hande ko avenir ma o yoɓatama te buyno hande MC Boy te puis artiɓe buyno ɗo konnuɓe mankini seeɗa ko min o wadde innugol haare ko soutenang walla haare ko moyen on par ce que ko moyen on daali quoi mi jedda goɗɗo ko ligne allo oui ko DJ Lamzo ko DJ Lamzo ono e nala toon alhamdulillah on e jam jantum inamiɗen suivde émission laaɓila bama ok merci beaucoup bonne continuation hiɗo nodde men on to aslen kono min ñawlike inde nden o ñawlike inde nden bonne continuation ok joni min acca ɗon hino ɗon MC Boy woora joni en salmi en hiroɓe invité ɓe maɓe ɗon awa merci beaucoup ok merci beaucoup jarama MC Boy tanka nini ko wonɗa musique ko wonɗa waɗa ko ni par ce que hande wona Billo Alas Koyen ɓe fof ɓe naade émission on kambelle ɓe naade émission on hande o jetta oɗo après o ɓanana ligne allo assalamu aleykum waleykum salam papa on jarama toon on jarama bappa miɗon e janta naala e mum jantu alhamdulillahi awa haray meɗen weltani o mbeɗen woni ɗo en direct meɗen daara on ɗo ka honno en telan ka YouTube haray ko adi kon kay no yettike émission on min salmini
kañum ma singo musidɗo makko honno wiyete Deji ɗon e MC Boy kamɓe ɗiɗo fof ɓe weltanama ko bon courage fils o heɓtama nela no inde nden seeɗa inde nden ko Mamoudou walla eyyi ko Diallo Mahmoudou naati ɗo e weltanagollon himɗo on quoi awa o weltanama fils eɗen jooɗi ɗo e parcel awa joni noon ko onon ina toon Deji Boy par ce que o yi musique on sona Deji Boy tigui on hunde fof kala ko jokkuɗa ko ya etotu laɓɓina ɓerde ma nden ko hara heɗota ko yewtete ko jottangal ɗum no gasa Allah walloyte wallahi yo so ndaari ko haalete ko nga jottani ko woni jiima kon haray moƴƴani dal way eyi haray ko moƴƴingol tan seeɗa ñande goo haray on ti hewti ka faala ɗon so Allah jaaɓi wallahi merci beaucoup kare on partage a lien on nani awa bisimilla ko goto merci papa haray ko bon courage eyo merci awanja noon ko bappiraɓe to ɓiɓɓe to wonde to goɗɗo nini ande daro woɓɓe ko no maccita nene mumen kono garawol ɓa direct moni mi woldade fof quoi MC mi arta woni comme woni hande mo falamo waltogol MC Boy walla mo falamo wargo soutenant MC parce que nduɗande ma woni woɓɓe go ɓe yiiɗe waɗugol tawana yo fof andu ɓe yeyta to ɓe waɗa ko ley ɓe deƴƴita a faami hande ko honno on digui rewta wona page ma YouTube on e info live ma no kala no no watuma hen dogol ko noon ɓe faala andugol. Ok, avant tout taw nini page YouTube on lam perdi mo a perdi page YouTube on nini lam perdi mo te joni ɗum noon probléme ɗum noon ko honno waɗi probléme ɗum noon ko angal téléphone walla ko angal ménage walla ko angal honno noon non ko téléphone o wujja e balɗe ɗo tawi woni mode page on anda mode page on pison comme so noon maybe 2015 carte d'identité mum sodino pison on ɗon o yeeyi o majji on ɗon fof yaadi nini on ɗon page mi perdima ta ƴetten goɗɗo ko ligne allo salamu aleykum haray reji deji ɗa waylan kole ko jugol affaire on quoi on page YouTube ɗon nini page YouTube TikTok côté ji ɗum ɗon côté réseaux sociaux on fof nini no kali ok mais joni hande mo falama ma henno goma bo hande wana bonno YouTube o ɓe ndaade wona billo baale ko gonga nombaji ɓe fof ɓe darde yimɓeɓe no ndaade wani hande mo falama wallitagol MC Boy joni a wawi wallangoɓe info la on ɓe anda ko hanko hombo ɓe rewata ha ɓe ari yiide ma walla est ce que ɓe awandugoma en direct woni an oui bien sûr nini hay mo rewi e ma to mo rewi an ɗum laande ɗum ɗon ko gonga mais noon aɗa nanda andi woodi fof sabbuji ɗi daal par ce que nene ko réseau sociaux mi jonɗiri contact kan on ɗo ande ko min noddete min Lamzo a faami mais so ko anni ko an jonɗiri ko an ɓe noddata bien sûr contact an 60 jelu 10 987 90 91 70 987 90 91 numéro ma appel on numéro connexion 76 numéro connexion on 76 656 45 20 ok haade ko ɗo woni pour WhatsApp bon ok en cas dési contact ma on 78 558 97 51 78 558 97 51 ok MC mi arta ɓuri no habbe ma ni laggine ɓe kande MC gila yaltini single on ha joni MC yaltaw laggine est ce que hiɗa wadde bientôt fi laggine walla ko onno non nini mi waɗa programme yawgol Guinée ɓeydo volume on seeɗa nini programme Guinée mi waɗa programme yawgol tan joni est ce que si MC noddama conseil laggine o yaye eyyi nokkeli goo na fof mais no hiɗani noon artijo suɓata ko yaa ko bagge artide kañum ko habbo tun artide daale kala ko famɓe ma woni o hiɗa ɗon kala ko famɓe ma woni o hiɗa ɗon kono min on dey wona fof nani wona fof pourquoi andi jaga noon gonga kammel ko mami sonndiki ɗum par ce que noon piiji ko puyi ɗimi andi dona ko sunnugo ɗi ɗon kono karawo joni noon ko pourquoi ça no waɗi nokkel go MC yada
ko sera moƴƴo mbawatete ka sera moƴƴo mbawatete e yi ko feƴƴi kamen ko côtéji gono toon min yata kono si a armike ko armiɗa ko no moƴƴi a tawi ɗum hay foy noon ka ɓe ɓoyide na jalamɗo ma o woni guiɗo ma di jalam so billahi ok haray on nani wona jalamɗo ma ɗo guiɗo ma men an noon no woni koye ɗo yarnude go joni est ce que mi wawi andugol MC ko honto e woora hoɗi par ce que woora no yaaji madina woora ɗon koynete suugue ɗon honte suugue budalla woni ko amen suugue budalla sangi sa yeewi sangi ara on ara honno suugue après budalla ga ok deuxi an kadi ko honte kundara ɓenna termese kadi ko honte ɗon ɗo kay o fayda ko ɓeytangol tun jama boyi may musique aji anni si mi wi Désy Boy ko bendugo mi wiyata kayete bendugo bulleɗo bendugo noon fof ko bendugo mais noon est ce que ni woni Ramzo Boss en ɓe wadde préparé concert en Guinée Désy est ce que Désy ni no préparé fiyago la Guinée oui avant tout taw hiwro fof weltanno fof Ramzo Boss Bappa Oumar ko sallama weltanoɓe fof tigi tigi e haray hollita kadi fansingi fof kadi e ka juldere suuma inchallah hiɗe marton concert enen e DJ Lamzo enen e Ramzo Boss enen e DJ Lamzo sello jaɓi ko DJ Lamzo woni ko mixanta en toon e weltano kadi e acteur ɓe am ɓen Amzo e kamɓe kadi ɓe jooɗi ɗo e Sénégal ɓe joude théâtre Black Guinée 224 so daari théâtre ji maɓɓe ɗi no futti vrai mi weltanoɓe partenaire ɓe an tout wonto minaɓe bon courage ok joni min acca woodi ɓe woldata film wayntoɗa min acca kero yoni ok avant tout taw mi hewro taw fansi janni fof wona musidɗo 224 ɗo weltanomo taw ko menen ardi hewro non kadi tokka jalla taw est ce que mi heeɓi freestyle gokkuni après noon freestyle ne tokka ama jalla mi anda ko honno jalla honno yo mi dukketake accetake ñowetake bantetake tuttetake halletake wolletake yewtetake yaɓetake diwetake yeddetake huwetake haccetake Désy Boy classe take ɓe wolimi nani mi hewte ɓe dogui fof mi windi janto ko testa komin tigui Désy janto mi ari boyino heeɗi mi arlandari woɓɓe ne sikkude Désy mi yani nono no dayi a wawata potode taƴo a liɓata wadde komi ceera a liɓata jento Désy Boy mi wawata noon wata feno kala sa uwa miɗo yiɗi ko rappureje noon waɗi sukku ko mamaya pooɗu o tawlu ko umata wolu o tawlu ko dogata wadde miɗe dow mi hewtide mi tawi ɓe dow mi yimmi tumi yeƴƴite ɓe ley ko wulla ya ok joni may wayndirano joni dan ok haray e hero fansingi fof weltanno fof pour toujours ɗon andi ko seeɗa watta si ɗuuɗa ko doyde awti ko radio yeyi mi yata ko allah no dasinani koye sey korte mo teni borde findintoɗa en ɗon toɗe dantaɗi fintoɗa ala finkare waɗa ndi ɗon toɗe ndi ɗon dantaɗe na ɗuɗode haala ko hande ko haalte fo hero fof weltanno fof ko tekke ɗen e dolle ɗe warale ɗaari ɗo goɗɗo de kono de ɓe nodditamo muslim 224 muslim 224 way haɗa kankadi ko piɗo andal ma ko jokkuma mo wakkili ɓawma mo non ko kanko mi hattoɗi joni sa mini muslim 224 mi weltanoma ko menen ardi tigui tigui piiji ɗi mo hiɗimmi minen ɗo dal partenaire ko menen welde vrai golleji kala komi watta o kanko o walla elan publicité o walla elan dal piiji ɗin fof ok joni bientôt ɓe habboma Guinée dal bientôt ɓe habboyan Guinée inchallah dans 3 mois kadi ara inchallah minen e DJ Lamzo e MC Boy kadi e daara feere kadi no yara télévision fijanoyaki ɓe naboraymo kundara toon ɓato woni taw fijata to merci beaucoup voilà haray ko MC ko Désy Boy haray o yi kanko kadi ɓe woni men andawar ma ko noon yatata ko enen makko wondino ɗo haɗa no mi yatatan kadi e babar ndum minna MC Boy ni rêve MC Boy ko honno rêve MC Boy si suma e mayi lan fala vidéo lan mari 2 single dowaɗi yaltude men sago ko vidéo on taw adoto vidéo ok joni est ce que meɗen wawi nanugol ɗon ko MC Boy créé seeɗa ko yaltali kono noon haade ko voix way tato e tun après noon si ara waynogol hiɗa jooɗe hibbugol gonɗi fiila woɗɗuma kono ɓuytumijo ɓeyda muñal ko giggol waɗi sa yimi lumbi foroncere woɗɗi takko ma komi hiɗa landoɗa lan ko faalaɗami to gina hino woodi woɓɓe ɓeyɗata yiide ka welduɗen woɓe wonay kontorɓe immo fiino ɓe bonnira giggol ko wawi kon hunde wawali ɗum giggol no waywa miijo nde faalaɗa wo yahay voilà haray on nani kunɗo oɗo ko kesoni mais oɗo yaltal taw men ma gandi piiji boyi mo prépare ɗi ɗon haray mayen min accitama wode ɓe wonɓe ballitogol ɓe jamida andan mawɓe kadi no après wayntona e madame ɓe dandi aɗa wiide madame te bukkude madame de ati koɗe mi anda la andi tima to ati koɗe mi anda
no laande kay joni may aray min neta jama o yaaduji gono satti mi tawi yaaduji gono yurmi yaaduji go welay yo Allah waɗa yaadu ndu wela seede welay jaka woɓɓe yaay heɓarta golla ga seede no satti ha woɓɓe yaay ɓen tampa artire seede no yurmi ha woɓɓe yaay ɓen nawnama yaton ko yehi accinene baba e famille ko angal woni wela kono noon ko muñagol wakkilo ɓay ñande goo welay mi jeeji o muñoɗe wakkilo ɗe mbay ñande goo welay way ñande goo welay ko satti wo ko satti kamo naatu kadi waka naatude wallahi kamo hawjan carriére mum par ce que eɗen gandi ay ko neɓuɗen aduna en hotay kadi toɗe yarduɗen no yaade ɓe attiɗen no yaade attiɓe en kadi no yaade wallahi andi enen kadi koma yehen wallahi haray ta faale mbuuɗi walla faale inde naadu e goɗɗo ko duwaka naatude ɗum ɗon noon ko watta ɗum ko sa hawjani avenir ma haray mi hewrike fof mi weltanike fof wuro ɗon bagada big soul billo dal kambel mariama kanka laɓe ligboy touba haray mi hewrike jama on fof mi accali hay goto mc boy wora komo fi fof haray si suuma e maayi en gartay kadi ka woy ɗon meno mc ɓeyo goto ko ɓeydi landogol ma mc ɓe no ɗuuɗi mc ɓe no ɗuuɗi woora ko sabu on waɗa ɗum ɗon ha min gon mc o ko mc boy woora ko ɗum addi ɗum ɗo m on inde anden ko m fuɗɗori boy on mini nami grand nami petit komi boy woora on ko woora on kamin 224 ko indicatif guinée o ɗum addi mc boy woora 224 ok mais noon joni sa daari wona himo kala ina mc wona mc boy bb 224 mc boy honno danejo on mc dal ton fof woni mc telan ɓuuri innugol mc original walla mc ana ɗawarma no daarede no suivede e te mc ɓe nduuɗaali si mi woli toon haare mi woni ko mbolo ko daal mc ɓe nduuɗi ok joni yiɗa kombo mo waɗa waydegol ɗon non ko jaman fof mo wayni famɓe ɓe gacci ala e goto madame kadi a wala madame e goto non madame on kadi mi hewrike mo mi weltanike mo weltorimo kadi haray andintina tun kadi jama suma yaari de suma yaari haray merci beaucoup haare kenen maɓɓe wonɗo ɗo mc boy desi boy ko kamɓe wanoɗen invité hannde min noon inchallah gila maddi aro o haara ɗen maddi ustaci ɓe invité ten ɗo par ce que kadi wona innu ko meɗen kadi min waɗay tun musique on tun sumay kadi koma min holla jama on kadi no woodi ayeje seeɗa ɗe men anndi tela anndi noon si Allah jaɓi on jotto ndaaro men anndon kadi vraiment émission ji amen ɗin wawi hiɗe rewde laawol no woodi piganaroma biɗɗi men landoto ustaci ɓen est ce que ɗum ɗo no moƴƴi walla ɗum ɗo moƴƴa walla ko wonno ɗum ɗo fi sumay on no fof kadi fof min wolay ɗum ɗon ko min foti waɗɗon promoté ɗum ɗon inchallah mardi ha beelan émission an on ɗo min e ustaci goto ɗo inchallahu ndaron kadi anndon kadi wona ɗum ɗa to men jokki partie ɗi fof meɗen toon haray ko no yahata haray minna merci beaucoup on jarama mi weltike haray en mardi prochain inchallahu ko gono yahata merci beaucoup yeah Dr. Sprite pull us up and